Bon dia. Well, super exciting. I've already been here for almost a month preparing for Dreams on Air. It's a big project. También para mi viaje. Y yeah, I mean, I'm so excited. The whole team of Cool FM has been like the greatest to me. It has been an honor. It has been such fun working with them. Me te quiere si no puntrame aquí un par y 5 años. What was my first job? I would say definitely was Cool FM, one of the coolest and funniest job I've ever had. So Nice. yeah. Com journey aqui começar, para começar com me te imaginando, me te assumindo que a botar um dia estudante na lobbying seca Carolina, de entrevista, não? Sim, sim, Explica-nos sim, um sim. rato com tu coisa começar. Well, en general, ta comienza Forty Hobby, tengo para atrás kaba, mita actual Preteen World 2025, mita de mundo de belleza y en geluk a carrera mundo de belleza también también din tulo que también ko social media también, pero sobra at the same time ko baterina de belleza, kumese purba de impacta otro nang, de ski otra manera me por impacta otro joven no solamente con belleza, pero también inteligencia, acción social y hobby otro cosa no como así del mundo, mi no solamente da forma parte de belleza aparentemente. Mi también forma parte de diferentes organizaciones, manera Parlamento Juvenil, Scouting Aruba y desde de todos aquí abing no es propuesta, pero abing mi idea de show de mi Afro Carolina. Desde el momento Emma dice, hey, it will be fun to have our own radio show. Está algo que a mesa Sí, decidir a como mí que me era decidí así. Like, I did everything. I sent email. I did my own logo. I did everything by myself, So, hizo que ayuda de hoy en día con los social media que te ayudan en casi Turcos. aparentemente turcos. Thus, I did basically everything by myself. E idea vim de mí mesma. Me dice, it will be fun have our radio show. And I've never seen a radio show de joven na Aruba presented by un joven kuta invita a organización ng joven ng pabing participar en show aquí, manera mabisa, show aquí ta exclusivamente pa joven, so it's a family friendly show, everyone can listen to it. Eta tema ng kuta akarya no solamente joven ng, pero en general eta afectando todo el mundo. Thus, Yes. Awo, kiko kong babing ko konsepto des kiko precies nos por vai verwacht die show aqui. el show aquí, manera mabisa anteriormente, Dreams on Air, eta exclusivamente y únicamente pa joven, eta un show ku awardo crea su concepto, ta pa joven, joven ang tema nang kutindi a ver, ku joven ang Rondi Muno, kiko ta pasando Rondi nos, kwata i tema nang ku mas ta impacta y tambe, so is un entertainment, pa sobra awin dia pa por catch e attention di un joven, the attention grabber, manananta bisa, mesita un tema que está entertained y también at the same time un tema que por informarnos sobre nanti hoy en día de que está pasando con nos around the mundo. Entonces, básicamente está consejo ng entertainment invitado ng special, so iso e prome episode me lo explica un tique más over this aquí que está. Y ya en general, ahora full temporada de Dreams on Air pasa, tú eres aquí, lo tapay bingo. Invitado ng special guest, so hope is surprise. Awesome. Anto que dia botoy começar com o programa? Nos está verwacht, com Deus o poder, tudo coisa vai bom. Nos está verwacht para nos começar 31 de maio, é o primeiro programa de Dreams on Air. Esse man aqui. Esse man aqui nos está Nice. começar, tour de domingo de 3 para 4, aqui na Culeva. Awesome. Anto como aí ganha em number? Dreams on Air. Well, eigenlijk betekent contar para história chiquita, un preview de lo que eigenlijk dat total, lo que me está supposi conta on the first episode. Dreams on Air, anasi eigenlijk, mijn idee, concepto de Dreams on Air, dat eigenlijk para mí comienza a maneira un boekie. Okay. Dreams on Air eigenlijk dat is supposi dat un boekie, pero después, ora maya idea de hasi, es aquí un radio show, I said, hey, why can I not use this idea that I had before on a radio show, and why di ko minuto adapte pa ipapira un radio show. Y ela básicamente nace de mi primera lengua ta español, entonces mi lengua materna ta español, ela sali eigenlijk de palabras sueños al aire. Entonces me a ripara ko in English that I'm more catchy that instead of sueños al aire, so we no está en Aruba, Dreams on Air. I said, hey, it sounds pretty catchy and why not? So, Dreams on Nice. Air. I like it. Thank you. I like it. E que bota hope patrese dilante, das babisa ko bolo kiar informar, também educar alguma coisa. Que ko tabo esperança para lograr ko e radio show aqui. Mi esperanza de más grande de cuya no solamente Aruba gente por escucharme, ya acaba mi ta sinti mi un voz basta impactful na Aruba, ya cultura actividades dan comida hasi, pero también mi ta hopa no solamente joven na Aruba por escucharme, pero sino
mayor ng adulto ng grande por escuchami y así na nam por look out what's happening out there ku joven ang pasobra ese ta undi razón ang principal di kung mahasye. Mi quiero no solamente pa joven ang ta informando de lo que está pasando entre joven ang tambe, pero sino tambe pa adulto na mayor y sobre todo nos lideran di awe ko te beso ta guía nos awe na Aruba nang sa kiko te pasando con nos y quizás mente cos nan ku por derecha con nos manera joven nos tan haya nan mes de guardo derecha y así na nos vos nan po guardo resona y po guardo escuchan Aruba. Mitahaya, es aquí un tema hopi interesante, hopi importante. Mi no quiero para nos drenta mucho de detalles de situación aquí, pero é caso lamentável que acaba de passar de weekend aqui. Que mitahaya es aquí algo hopi nice, uma boa iniciativa. Quanto anos botin? Mi tiene 4 años Just de edad. 4 anos. Mañana me te 5. Manhã vai ser dia 5, tremendo. Então, é importante que nós tenhamos atenção de audiência aqui, que através de nós por trazer mais a parte educativa, a informação necessária e mais que claro para guiar o próprio jovem around de mesmo idade também para não fazer coisas que não mestre guardo assim, claro. sabe? De que También. é perspective também, não? Correcto. Tem outro perspective com a nós, sendo grande, Sí, não? también Correcto. generación que también también venidero, pues para no solamente queda de vos generación of de nos generación que te está crece, pero también para vos seguir cultivar y seguir insectivar valor nang derecho nang entre mucho nang que también seguir crece aquí en futuro. Y también para make radio fun because you've Sí. always heard that radio samper en de grande papel na radio of mas tanto ta adulto na ta papel na radio, but you have never seen and it's not nota comum pabawak joven of bawak persona ya acaba bao de 20 años papiando na radio assim na freely assim na assim na cómodo bo não tá acostumado igual que sei e tampouco bo não tá acostumado igual na Aruba mas tanto joven que maneira bosa speak out sali e tem a dor suficiente de sali hace radio show e hace impact assim na grande maneira. Correcto. No, de mi banda, Hopi Éxito. I'm liking this. I'm loving this, Alex. Ito, Hopi Maripara. nice. Sí. Dus, ito siguro ko din Hopi mas ko también tabay ta pendiente tipo. Me quiero felicitar a Abo, pero también Alex como Abo mes como persona y también Kula Fam es aquí una iniciativa Hopi Nice. Sí. Algo Hopi diferente wa a mí a crece de una generación y me imagina mami también que George también con nosotros de un otro diferente de categoría. Nos alanda que nos tiene opinión, pero no está fácil para duna. No está fácil para dar oportunidad para explicar bom mês em cierto maneira não. Desmite querer que essa aqui, radio show aqui, lo também impactar a gente grande não que também escuta e quizás abre não orelha e vou para muita não que não também existe talento. Porque na final do dia, você está no futuro. Correcto. Você está no futuro do Também país. nos tiene oportunidad de, a mí, manera me explica anteriormente, meeting tanto si una organización como esta forma parte de que mi tawak casi todo día de mi vida algo está pasando con joven of there's something going on wrong or good out there que me te siente toch Mr. Wardo point it out because you never know, you always know the news that's happening around the world but you never know, bo nunca ta enfatiza lo que futuro ta basic ta prepara pa joven ang kutabing e futuro di mayang e líder ng di mayang e sunang ku dia di mayang nanta baita sinta de un parlamento nanta baita sinta de un oficina ta basta guia nos guia Aruba guia e país aqui nos nunca sa we never know what's happening with us sunang ku ta liderar mayang dus eigenlijk met ta algo sumamente importante lo que me basta así pa sobra but no me basicamente informando mundo informando Aruba over de lo que ta basta pasa con nos. Okay. E vos show é também tem que linguagem? Esta baita de pavimento. Nice. Pavimento. Me tem uma pergunta mais. Sa kita ay op interessante, no? Sobre awak. Radio te queda traditional media. Exactamente. Awo kiko social media ta full in, hoben ang kasi me hindi bisa no ta echt into radio. Kiko abo ta pensa erover. I mean, Between you diferencia entre traditional media ko ta radio y new generation media ko ta social media, etc. it's actually a challenge. It's a big challenge because pabo eta hopi no ta como pabo joven boa com joven te escuchar radio, joven te sinta escuchar radio. Pero en meta principal ta pa make out of radio fun.
You know, pa joven na no walk radio manera ta, ay, algo love, onde solamente nada escucha noticia, Me nada digo, escucha tune in tal hora. tune in tal hora, pa sobra isa kita papia, or this is gonna play. No. The main idea is to make radio fun, y bambisa mi estadística, manera kumita wake, that you gotta mix social media with radio, because if you don't mix them both, if you don't work with them both, it's gonna be boring. Why? Because at the end of the day, look at the moving on sa social media. Everything that moves us today, manera joven y boso también manera grande nang, boso saku social media is basically everything today, but will keep yourself on track. So, mas tanto, Dreams on Air tabay, hopi naman ku social media, tulo que tiende a ver ku infographics, tulo que tiende a ver ku information kuta positivo on social media, because there are two ways para usar social media. Correcto. O ting manera negativo, o puta usar de una manera positivo. You gotta choose Correcto. wisely. Dus, si bota ba usar de una manera positivo, kuta e impacto kun nos manera Dreams on Air nos que hasi, that's the way that you gotta use it. Dus, social media tabay namang di radio, pero de una manera positivo. Jesus, Alex. Agora, Nos sabay live que ako Dreams on Air? Discorda que tudo lo que te passa também na rádio, automaticamente hinda por WAC. Por WAC, correto. Se rádio, lo que nós fazemos nós fazendo que não sempre rádio e social media. Mas agora Sí. que mês entrevista aqui tá online. Kota online, correcto. Exacto. Pero me dice haya interesante, me quiero aquí kota más pensamiento entre kiko nanta haya entre nandos, no? Ando it's great to hear that. I mean, you gotta work with we have right now. But para si bono tabay, ata manera un example. You gotta take it as an example. Si boting AI, everything is almost basically AI generated. You never know anymore. Si botawa kung post sa social media, na Instagram, off na Facebook, you never know, hey, is that AI generated? You gotta use it wisely. Because if you're gonna use those tools, na pone it tools ng AI, na pone herramienta ng AI panos, you gotta know how to use them wisely, not negatively. Because ding e momento ay kung botapista usa negativamente, are you really giving an impact to the world, and are you really giving an impact to your community? That's the way that you gotta see it. Y desde ese momento como dice, hey, no, me quiero hacer un impacto en la comunidad, más de lo que me da así, me quiero hacer algo full diferente de lo que normalmente me da así. I say, you know, why don't mix social media con radio para sobra manera más vista anteriormente. Joven ang tawag Radio Laugh. Aparentemente, why? Because as I said before, radio también es algo que no te dice, ay, pero di cómo usa radio si no tiene social media acaba. Like, they're way, ahora aquí en la actualidad, I know y'all know that there are many ways para escuchar un podcast, no necesariamente en la radio, pero kung buy on Spotify podcast and you will listen to it. Y ese también ta undi manera lang ko Dreams on Air tapos ta maneja su mes. We have podcasts, so ito nos ting social media, Instagram, Facebook, y Spotify podcast. Y na lo voy guardo pa sa tour episode ko guardo pre-graba, pre-record di Dreams on Air. Nanda may guardo pa sa inang at the same time live na radio. Pero tama pa después yo que va escucha a podcast, and if you want to listen to it again, you can listen to it on YouTube and you can listen to it on Spotify podcast. Nice. Pero basta pa po escuché live on radio, Sí, pa claro. niuhena no bin contabo kiko a pasa, pa po Exactly. escuché bo mes, right? Exactly. Pa sobra on radio, a lot can happen. Pa sobra, yeah, Zoe. On radio, também tem más surprise. Pa sobra, no está live. We're live, basically. It's way better if you listen to it live. Because, you know, if you listen to it maybe on pre-recorded on YouTube of the podcast, you know, it's gotta be like, yeah, but Zoe, ita limpia, ita edited already. But there's nothing more fun than the raw stuff that goes out there live in Claro. the radio. Yan nila haya oportunidad tame pa asina puntrabo pregunta ng mientras boso ta beza. Sí, claro. I mean, it's gonna Sí. be, yeah, vos solo comienza a estadística como tal de lo que tabaita Dreams on Air din semana venidero. Eta milobisa un proyecto ko ta on summer. Right now, it's just only for the summer. Pa joven ang sowieso kung no está basicamente vakansa comienza acaba. Dus basicamente summer, it's literally around the corner. So what's way more better to make a summer radio show? Paturo joven ang kung maybe na noting na dihasi din summer, you know? Nantapisa, ay, pero may na kas, pero may noting na dihasi na kas. At Tune tapos ni in. algo dihasi na kas. Exacto. Tune in.
and you have a lot of things to Mi do. Kerpa nos manda palavras de saludos para Astrid. Astrid está un super fiel oyente de nos. La manda nos caba. Ela avisa, bom dia, guys. Tremendo entrevista e hope éxito também. Dus, ela avisa também, no olvida arriba adulto moderno nang. No, claro. Yes. I mean, Exacto. everybody is invited. If you feel yourself that you have a youthful soul, you can come in. Ambiente. Daqui a mais para tanto que nós também no programa também, me quero agradecer também.